sio ngana tena wana mipinga to chini njembe tangare ndeta abantu bonsi kuna to kulenda bano ngirende ngeta wani ndikiranye kanga yetu nabona ando ngeti Ngemono no mwanju muri on Steve Andonse sobera ndichinga kichaba ngo kore na somoro uri muganone yoko yake lituko lya Jumatano ujage chinsebere chamoro baba ngisito chabo tukona wakirembe mono karajo tukuri on Steve ne robon sumusnyerna oganda utugwate sense moye mitandao Facebook tonyora Ndezi TV News Digital ya sense moya YouTube na gotonyora Ndezi TV News ogonya jingaki na boto tweet @Ndezi TV News kwenda karangeri yawo ganda kutumogotira se namba era se screen ya gurago ikirenga kyumugano ogosuki murobiri umugano nenkerito kora tabageni bakirengenjo batwera sanga kibakinire arali ba kodire arali beteire andarali bagenda tokora gochibosi tukura lero nananyoro de no mogeni one kurwa sense moya kyabonyoru rero ngero to dai twakoreta ari to 20 paga sense meri ya kyabonyoru asitwa monyorire hajo tebere ningo altenga kyakinire arali akorire nande ngayarigete gochibosio yamwe libaga dende to jakenere bako mweri kunde to sukuma njumurire na mangera to bwade tujokwana somoroberio wo muganone bono karibu sana bono na bugurire kamere ote mwanjumurire ainingo tumago chakirabu Jeni gongoro kuspara kesaro umuya seitongia abanyuru enka yaito no erega kyabanyuru ne ure tu mwaka 1981 kasome school ya primary kyabanyuru primary ngaende school ya kyabanyuru secondary school ka form 3 ngaruwa ronga anda ke nyuro secondary school no ngora tamata mwanda form 4 2001 kurwa agunga ko nga join kwende course ya dressing Ukara dressing. Ya med making longo. Ya rongo. Iko bono sporo darikabo ningani ukwane iliyo yura ke kero na limonda kumanya ngotode nere bono gwatebire ko ibuiruga kyabonyoru na bode aho ibuli bao bode uyo karenga ko iburu dendo monto ma sporo yo tutarajo ikase kenga kyagero yusi alto ma kuri ego chi bosio tatu mtakoro kupito muya mama mtakoro kunora mukeira mtoto arenga abana bonsi bane tuanyota se family bona abana bwikara bonsi basire ninje bye kandi garete na wetra sawa na bonsi pe kandi basirete maru na maru amarwa baite tamaru bode ba spore ko bori tu asinka yokonya mana batukine te boninga yokonya maru na kuni abonse bari ni baba kuni na ntukunto tuensi oneka 2006 umuro moko twere ko mara akabwata akaba busira kwetera seri basiro sisi ya bimbeta magoro nenda agacha gasira tuwasa amarwa amaru arafu na ende 2012 na ndo murone nera akabwata nera kanya ko nera kunywa maru nera kunywa maru ma nera kabimbenda tesemu nuru mutangani na magoro nera kanya ko ga kutwara na ndi basiro sisi nera kacha kanya ko ga 2213 akanyara ko busira kweta nera samaru ona njenga tigara ga wenkene gotanda takona kunywa maru go kweta twensi na we bane ona go karande skuru kaende secondary kentarande secondary form 3 nganyoru mwana ona kinde form 3 lakini nende gaiga gwateri kwe buri twase enka iya okonia marua sport akibara korangwana kwarange skuru ngo kwedide skuru ngwanda bale ngubale ngisipesa chances aba ibolo barangulu bangi jibesa okaende swa kwere skuru yo boroso ya kyabonyo skuru ga kubona utwari kunywa maru n'abana bandi bantu mana yenda tunywa maru ne gasangira nde gurubu nere kunywa maru nende ona go tabatana pia pressa bana pia pressa ne re gurubu eri ogasoi ne wara warto gachagura kunywa maru ono nkaba mono sana kunywa maru nende bana wetera waso butobuna banyota kwetera samaru abantu bakungene bana nkerusi mubirone bana nkurigire ndabantu rende apa murayi abakurende bande bonsirende bono abo ntutagetekera okweresa somurubiri muganone iga ekero bono gwachire secondary bono gwarorende na abantu abana abarebi nabo bachite bagajire mino nabo bayito ko mwana sport ntira tugaride abanga lakini amarurenda agerete amaruwa ina arakogera arafu mwana yano mwana nakanda karanda 2000 kanda kenera 2001 nganyo mwana no 2001 ngakora mate mwana form 4 we kwanya to mwana ko le form 3 arafu na ndentarachi ko choine ko sirene na nyora te grade kyaringe D+ ndentarachi ko soini ko choine ko ende ko sinde yonsi ande nganyoro mwana undi ubikwarure ngayibole no mwana muke
arabona umwana gatwara abana babiri sirinda wanda tekone kunywa maruta ruchi gusina maye kumato unto kunywa maruta ikomanyekere mutu ndeke asaro chikochi na kutoka kwa kwase keta kurase pipilia cyako tano n'umuntu uri getigosira mo kenyuwa ge gutindia gota komanyekende birengere bya hospital to birengere bya hospital so montagne arafu n'umuntu nyone 2000 tinga manyora tarande ngachanga ndekwe ngachoini mu institute eye kutoka Rongo Elistiri bona kerwanya wadana ndo mwana okabere bona wakore fofo bona no makana tika yankagenda chimutulendo akarano bona wibuli bana no mungani na linge school bakana tika mangire ku chimutulendo no mungani kwa bona nkagenda comment making cyanga ndakorosia ngasoma nero ngakora tincheti ngakora abo ngayigwa jete Rongo institute Rongo abo wibuli bamba kwirite nyamaruka rengo mbakwirite school ngakora ngacha ona kana cha abaisani abayivana na boyo makangira Mombasa ndekondire kibarwa iri nibondi musigo ngaikoro ngabera musigo bumwana oyo ugatatu nande ngomento kali case for him eto endera mugano na bona we 27 ndo mwana ndengaruka no ku Mombasa ngacha ngacha konyo ona linanya arabona ngamye kubata ngagenda no kana ndega iganga bandu bakumye kubata barantena no rochi musigo kwanyoro umwana kwanyoro umuntu umwana nere umuntu utari murumbi nabo atokini ngamye kubata ngarusi yopo ngamye batana wanonya mipigwa tokini njengo etangoreki ndeta abantu bonsi pina ntokulende banongire ndenge twabami Igo bono kurwajire Mombasa ekwarenge musigo mwana gatatu bono gwajire nande bono umwiri nero gasere tina bono genda kuchikonya rumana gose agotetbie metabu gatuma yasumuka bono taro cha karasana bono rosi bono ngiara korenda yono ante tinkondikiri baregas aramba ligere tiegas bone gasi ngenda bono nigondo setini kumanya bakora gasi ande nigondo mare bono marwansi nibangenda tekuna kunyuriuka bono baro muntu yo mare bikuna kunchuka na gata akirwa kwerega na ga Mombasa sane no Mombasa bande gwajira wajage kenyuwa kabisa tujedi gotiga Pagantena bana ira nankanga changa nyoru mwana wana kana nyoru mwana mwana ngene chikumurire nakona ari chikiri chinge gabata ari chikiri chinge bana ngende karinda ngere muntu rwanda tena nakino mwana uri na rwatokini Obona bantu bakateriyo yando bakatena yayo yokweto mwana gatatu rende na karwale bamu mait bando chirinde tunere gatulinde bakage bana riwo ikara gungacha bana ngachanga nganyaru mwana chikumugende kana mwana yari ngene kona aro morosu bana kamye gochega ika ngacha kubona gutira bana gagutira ngapatiga gaiga bana ngasa kuna gonjo kana enda chipachi ndichonsi pigo tukonjo maite ni na mete asi nyumba ya maru una ali wana stoka na kurwa sepi pira una nganda tukona basoma ali asoma muroria umenye tasichimbera ese kitabu kike mata yoseruka kike batano mumuro na romye tasichimbera kera bachite ko imana Yesu niga bwate temwe burende biretse biryabwate bikamyuka gusyasi chikwere ndechindece bikasaba kiroche bikarimira umurori na baba tana tali kurara nyumba niga ariko nabweka bakaba kuna kuyaka yayi enjerende bunana kino nje nabona ariko nakukani gutomesa kuna kunyuma nabona ariko nakukani buna yato nyumba nje njoli ndamanyenda bona eri bana kare kwere ndakini bana mumuro kare biretse byatamete niga nyarite ko bagakwira nasiki saka swa mugura Yesu nyuma bakabantu bakakumikira bachite kwande kanso kana kumuntu neroli uri kuna kaswa simba usine roli kuna kunyuma na inje menya tasinya sae menya tasika nsina abantu bago eto bamna batana kai uri bana sporo uri kanyura mu bakurara cinjira nero kanso bwate pa ipana ndo kurandi bakara rongurandi lakini bono spora ekadugera na maya ke kwate abuna kwate biguna no kwatu buroire ino mwana okwanyara nende muntu na kwatu buroire kwachira sepa iwane minute na no kwachita kore pai kunya kwerusiri moyo na nende nae tigoku na bandi na tata na inje nguna abana na inje mekso na inje tote na bandi bana nende gasikwende ni payana no nyani ga na rigo changa na genda to tindi katabana ga timaiti gento bakurya bona konda chikono na bwata na nyira maruka bona timaita to ndar mamdo singa ba kurus abaro stina orebi bona bachande katabana bachande katarusa bona usange ba guchigo no roche familia bantu ratira bana mwana tindite muga ka tindite no musukulu gatabana batindite bana baranjara mbako konda school ona mwana wangora kumbaka bana wekera lakini ya bona kubwate bunene na kono rwari tinkwa chitinya gitali ora rengurende tagetigo nangenda nkore nyende ngukunda masusto kangu tina tageti ni pale kuna kontena toko bana muntu bago chikocha lakini tasoka tena ko tegetigo ntu kera tatiso kawani na kuna muntu kontena kina tingo kunyo ono mbora bona ranyo munandu ati ngiye ko mitra chiko kurende ono ngobo kina kintu kia ona naje kana na muntu ko rwari to kimugendo pimu manya status yao umanya na kibo kumuko bakora go chimuto muntu da kupimira mais
wana nini kona chandi kitase kuende weta kwa kibirengereri lakini wana kemtu achite na kitenka nyora extend yono ni kona ikotara ka extend na taka sinara ura dina ipa matukan ka wako le to amangi na kana kwenda ni biwa sama kwa kutoka tawni ki wako de ngusiga na konda tunacha nyaramba na sama kwa kutoka so muche mu rwako yangu ngo toka ngo kusiana mera ngo na kuchiro cha bantu nabata na ndo manye ko chomo tana spora yo no so mbete ga no muntu mungai inki bano biko chanta bana kuno sto gusanga sa bantu bakata na kyo so mbete no ta so mbete bakata babuye kai ni kala ndo muchafu no muntu uri bakata utasoma tunera ni yaro muchafu bone ina bana chandi kete go ndeka genda bone bakana kana chitu kuimira extend ndo buna mira te gongo kwa marwa kamyoka yewe kuna weta ita wana wao kana chite kuimira extend yeye ni wana chita kuna sama runa bwatero turu musikali abasikali bachite ro bakacha kutubata bakasangira integera marungu na kona wana musikali bakambata naramba bakanyira wana kaya wanyira naramba muswati ule ngora kama wana nonta itenko iro ndenga numereji nande elibona Mombasa na chite Mombasa kaveri wana ga boni ni kwa reto mwana kana kwa reto Mombasa kaina nenda sana bona bwana bwana gacha ko bole kono linaga ndo bole bona akubona na ndanga manye kubatanga chakarugera wana Mombasa ngache kiswana ari gukora yake Mombasa ni musikali akumurana kina ke konye kosti amanya tanga mutayi akantenda isa ku ngiyo koranga mutana numwana urega utige kwa ndese kuna na chite korera na toko tingo kuira sanga ule ndo choko ino musikali yuko batanda ma mumina musba dentro kwa ni kaza irya Mombasa aki kwa ni tena bakora de kwa ndi irya Mombasa atwa mairi sasa kuna kumuna wewe unataka nini nikamwambia eti nataka unitafutie kazi yoyote ambayo nitaifanya Halafu akaniuliza kazi kama gani? Nikamwambia hata kazi ya kutunza watoto. Akaniuliza eti ulikuwa unakaanga wapi? Nikamwambia nilikuwa nakaanga huko Mombasa. Halafu Mombasa ndio hivyo akaniulizia. Yo bana uri ko musigari yawe ko bwata mukaja kugambara ngake kumudira bana. Tena bana tokoleki. Tochitoke ndende sita. Akanyira soba gatena nyine kuru na ro ngende kumurindira ni na mukonya rindi gasi. Mama wana bwate yasa. Nkanda tukeli moka elia mambi nanga prepare ngacha ante pass. Akyo kola kana ndo tinde te gasi tumai tamurunko ni waro ronji tinde ko ira muntu tinde. Akante karaga ndo choche mambi. Akanse ringana mambi aya ngacha baro rindes. Ndio biyati ite kinere kana na yuwe kiango bari to ko bai gore ndo sumuntu na rira maruma ite wana gacha ngande to ndo nakani pilipinga da saba nganyora bantu ka kwaso nyombe ya mpaka ko ni bara marba ko mpaka bantu ba ko musigari no mugusyoreng uchikwere ndeki chauri azo ko nyora accident wa wana ga kuna umbe to mutinyo yomo paka na kuna kwantena na kina to masaku na nyora marba no kirete kirare no mako kuna renga sega so ka bantu bakaranga njo kiri mwe kwali ya samaru to chinkoni gore ga wewe ya ukisema ita muntu kunyuma to kunyuma busi to busi bamasi ni yose akubasuka basuka kora koria mangana mwe no muntu ya tinde bono sibora na takora bwatira buto enda sumutu mukumo keigo to kwera na bono ojo tena kwairu abu ga sukara okora lende lakini ngonya kunyora marwa na ndo tenga kwanyora the accident inga kiachete na ndenga kibono sekirengeke kyao anende to tumaena ndi waje tena ndo kamotamera nyasaye kya kwa jito katige binyuwebi bono ni gora somo ni mono mwanju muri karenda to koba somo biru mwanone asiri tukwera na otitura asekenyorugia kyabo nyoru ali kabisa sitwasale to atarire spora gesale akaro to era na kinera kinire na jide skuru ya kila maru akagera kanyora abana nyomba nande bono ikire oirwe mere mpaka na yito kanyora umubasuka no bebara ngoto tebyale nanda tenga yale oikaboni goto skene ro distribe bwansu como usi Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD
cy'abantu bari n'obarema bwigomba bwate short courses cya BCD na B Executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyose uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Tukurare nago tine twenda go ikasa nsemiria kyabonyo ego toka sebunge ya not mugirange county na mire ka tonya na spora ke sale anda to tware go yimugano e bono liko nya twikire buna ohirwe mirimo yoko barende maid zo ko rigasi ya nyumba no musigari yo yomo uyo dagete ko mubwate kala manyota sekenyua andi ara to tebina bono ohirwe mirimo baka na yitiko nya accident ato tebina ngaki yabe sport nandi bono karibu e kamera yonere kanya to tebina ngaki yabe to no ko ohirwe mirimo ina sensemo ya kichauli ya sensemo ya kichauli gago sina nya ke gasi ya nyumba ari kutunso mundu yende bono wabuni go yari kuna kuikama nkoni bware ngaga kwa somu chiyo renge chinyumba na bwati chinyumba komba eti abantu mundu ya manaro le koni amaru andije tutika pato kunyimaru andigo so se kwenda se oyimono nigo naringa sumusunte kelima bono ande still na ndenga chaka ende kunyimaru ayi bona ara kona ande nanyu na te abantu bare ngora busa bari gutokoro tubanyina bare bunende wangurira bya mono ande nanyu na tinda lakini ngande tukuna bakorega ngakora mutenyi oyamo ngachanga kera nachanga ngachakora bana bagansi bakanga cyasanga sirvinya elitatu na miatano nakina likira ngacha bona kera nacheti bona maruma tena bago sirve bunga ndije tikora ningora wanyo mugati sukari bona abantu nali ko yamruwa ibona ngo tanga sana ari sina cheti na chiri nicho singe ndigamba ko ramaru kabala cyase china yetuko ngwa ngabagara ko ramaru pakachikaera bona kera ngo chiko changa ngatumika siringi 500 bona kera ngo tumika ko changa soy pilipili ina agago mwaga kwa sina kunywa maru ono muswati ko nyamaru bona bati chiribusa to mutekara ngachira chiribuye chisatu bona ringo chikomatengana ni chirasi cyana ngana chira chinga akanga usine akanga siringi 300 akarengo chiko ikanywa mpaka chiko mwana ngachira ngo chibese mwana mwana ndana siringi 300 ngo kumira ni 300 na ndenga ichya ani maru na bawo usite ko kora ku ni chibese cyana chikasira 300 ngo sangi 300 mbali ira manoti anga bunari ona siringi na tindi to na bona 300 chi yo kamwajiri usata ako kajere agwa 300 agoli 2700 ngamanya bwatangara tije tukorara na kubasoka bwatwana bakumuna nyino kubasokera ngo tante ikonde bakosumu churi ndi bakundira cyesera nekaboka mama ndaikora bakante murusi ya road ndenga rusi ya road ona tuwa chaka kuna kuri mwana wante cyesa ntuna batu wakweta nda bana chiri 300 na ndenga myuri abana bana nganchire nchikuri chikende basa nde chinyinga sana chitiko oira ne yansi ngona angira nego chanje kuba chibasa nimba tondera chibana nda bana 300 chiringana nganyura maruga na chira chirase nganda sumuswa tuli kumutena chira bana tuirane agante bito ngalina nende galingana bana linaga ande numutinyi amana akora nande ngakora kumuchikuikire nakora chikuikire ngamwe gotabina bana ritukuriye sabato bona abantu bari bagweka kurwa se sabato naranyori onda tana njino mwesi tieni lakini taliyo mwesi tie gusanga usina abanye na bekanisa usina mwana basacha bekanisa bakubaga tisawari ritukuriye sabato bagotika kwanda komukora nyasaye nari sibukuye batana nakina ritu kora ritukuriye nari riberi cyane to naho kora kisabari bono kono usange umuntu imwe tutsabari kingana ngira muna batano mwesi tiende kabisa bono mwesi tiyo bwana kanisa itinare ko yanda bono ngona gusariye tariya nyasaye kamenya ko imuka ritukeniriya chuma musi ruru bono ngote abantu barimo gusirikiya ritukuriye chuma musi tena ritukeniriya sabato nandi riberi cyane na nyasaye renga omacheni bono ritukeniriya mbere te ngamenya gutigirwa umuntu inare ko yenda siko
nkamenya kubwatu ali so bumusigari obona kwirete umuntu aya makamenya kuchabona ko ni mwira basani bane akamenya ngo ndate nkwira se itonta itenkunyoma tukaimuka no mwarimu w'esukuru renge wa secondary yari umwarimu ne arabona mu rwa muncu kandi yasere tumukaye ubwata abana batata masere twana bamenyete bamenyete aho ga gutuchaburi bona musacho ni gamenyete biye kamanda ngitanda unge jawuri bona tukaline tukanywa maruko ruga wasarenge ga gutukagera bona umuntu no yega so mucho natigete akari kanisa gatigete umuntu no gatusiko natabe tungaraki ndende musigari bona mamu mwabo bona bona musere ne ngina korobona ine koro uyo mama mwabo umuntu no magotuna chete kore ne mamu wale bakora kigasirinde nije bona umurinde umuntu yakande kanisa uyo kurigete bona uri ngina koro ono chire kanisa ono yandi kanisa bona gantire mamu mwabo mulinde siko nkamore none chati chete ko mama to umuntu ibake mbure ya mutwere siko gago ona kitoko chikuira na magoro tukagenda ono musaje mugano musaje uri otene ngo konyoma we yakande ko uri chire sa chance tukagenda na chire tuana kumaka ngore ka nkamuteye bona ka twika so ba kubiburi baye mbache tutorigera ribije tato mwaba kaigo bende nguye ndare to mutindu ngere to mukungori ko nyabwa to rumye ngiye mwageze mo mutinde nere nanda usu bato kwari tina mamu mwaba tato mwaba to twere ta matenga mwe ko na ayi na kia atuwa matebo biye kandi mu mwe to karagera tukaira na baki nitira na baki ngamuteye bona tukaira na bakaso mu chiyo ngabara chini ngamuteye matenge to bona ko chini bona ntaita toire gare simenya to mai to kuira chini kiri mai tengi anchiri akangura chini kiro tukagenda akera bona bato ngagenda bakumbona rene kirendo bako tanga kwa chitu gutera no muntu mwe cheta so nango kunywa mare nekende kwa tutire to mungu na sikorene na ndo paka tuere bona ria karosi bo tukaranga muteye bera nangi to saba mabere ona rimambe bwake nande ngata buchimye nende tukosimura twarenge chingende ngira abantu tukosimura kandi kama mbitinye tukara usafi ya nyumba rende tukagera nimbwata chiroki tuna ngabona yaki ngosi nande makensibe tukamenya bwa tukasoka nande kuchiga tukaganda tukanywa maru ngayimura muswati mu twarenge nere magoro akontena kena kimbi yamwe gete turasiba gawe tukanda konyi tukamtatuani akamewanta tuani wara maruga akante bona tukaganda kuchiga gutara ngo turi tuatara tukori kyarenge watato tukori ko yana na bona tugetegera kichaburi ga se pambusari amaroji kuri kibona chiroki chiro cha magoro bona nyitere tunaruisi akino mugoro mwatira ya soko rigire mbere mu wajire kuri amaru gasunta banonke gasuma chiroki chiri bona mututara burundu tukaganda bona rigari ruete na kuna bana bagote batinyiro cyane ya ruete ko nikamyo kana ringi mugatigoro ekanga kiranse nkataka kugwera kwanza ria ekanga setu ni mupira ngagenda igoro ye propox nkataka kuaga iga magoko iga nende ngaira na bakinse ora ina nanse muletari bakamegota na ya iga kyoku muntu batwara ngana baraba kumusachi twanya na magara bagatama mbalengo bakatama wana nje bika bakandusi aro muletari mo 2015 musaga choyo munyeketari maga eta lengene gari agatenya atana tangunda muri akwete pi agachikuria agatana ya tarako umnyoki ngunyeketari akambeke gari ya makamnyoki kichine ketari kuri kichauri ke chauri gabo agachikongira bagatempa banko agatikenya baganto makwerende keroka dispenser ngachikogenda bagankora first aid yoka tibankora first aid bakambeke gari nganda ambulance kwerende tenwe kinonje tukamyanero tenwe kono gaga tenwe ki no mberata baka bono gaga na bona umisete gaga ndi batia na gaga turutu ake no na lenge ko yana turutu ake ya lenge chita ko yana na igenda igoro gaga ni mbali halafu no koro kona so ndi chusi 15 nene chusi 15 nene halafu koro ko ukamba ko basongo bataka kukubeka bako choini ko bego kamba ko bagakundusi ono kamenya ko bera isi unit yenye ebere netinye ebere ndamanya tia sende tindi kukwana mama muntu chitwa kirisi nyagacha kucha nero chitokondo ono tindi kukwana kende iwangi simasini chiko myoko mobero kero tiye kabayiga niko byahera tibire tutoro chiko mchako cyari kwa igoro na gutinze bikaera piwa nibwo tiye ono basungana abandu wanere twakanduanira nitinye ebere ono kerengo cha gutabuka kurworo ono mama yona kubona na cha wena yonko bwena bato kuruse twakateba ono rote na babisaba hao gatabu yokuru kusama sifodi ngote bakena kina kero muntu kwa rwari kwa chire nyegitari panta bako bakini sana bacha bwangu bacha korona na kiarwari tiri bako nyola kende usina na kiole bacha kutangaza nga ikirengo bako yanda bacha kukurira na kiole bacha gusere ona bona nyola bako nyegitari abange tambari ko jokora gose ngokwana abange jokora no suisiro isiro kuna kiole ona bale gocha bakakuru ga omne gocha bakansere to atana yespora kuete pi okure tigitagara inu akego mu ona koikira ko bari na gukwana umaete ngamenya gocha bako no koikira bano maete bakura abantu iti bari batena na akure
bari gusabira abantu bari gusabira amakweli ko nyagitari bakura abantu 8 bari bagatana kwa kumwa uritayo barachitaye kasiporo ukuri siporo yuko rogoro ebikura monta gaje bakura nsama batana nero abantu bagayicura abange tenu kibago cha kontra bakuri chipasiya bagutumeka bacha kontra kala baguno yukuri bacha batana uritayo ikano nyamana sana abantu wanerete bona ngakora mutinyi yebere ngamanya gocha kuvuka litukia makinda ile botuko ngabora ni chindoto ngamanya kuona naki kai nakibono nekora kuna kora aninya sai bona nekona kora nambintu kuna kwetobora buno bwakindano kuna abanyagitari abantu cyafuro ntikiba kubeka cinda nona muraika gusuka kurugoro kutira bakukuruza batira bukigo bona bagumye bana nyasaya nanganje tenki gusina haro nkamye guchaka bana eri bana kana rota ngakora nkamye gusange gatera ngori narata na I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back. Mbotu kose mugaso. Ikimamisa 12. Ikimamisa 12. Akutinda kwa na bado. Bona bona ni chindoto chiko na gocha. Pero chindiko sauti. Chindoto. Aba maraika banko baro. Bona libona mambi aya ngamyogora itikeri ngamyosangi bono. Na mamu ndende tukaranste sekero goiga. Okumenya kubatu chikuliria maiso ni wana alengeri bona ndaire masoko totinda manya. Ni wana age twakaga gebisire yiga ni wana age twebinge. Ni otendire na agatendire na kuruma na atake tukorusugo kwende nyamaga iganji. Kwere nderi hoteli be kwa basongo bagatana isiko bekerwe kwende nyamebye pachi ngirende akogunda ngati kuti nje tukobe ngo ribona ene ayi kwamba ngo no rungite tebisire inga ku 22 bisire na age 22 aso mo dora numuri ono ga tenwe kiga bona verete ko bakari tukena chite ko bakanga cha kuboke ke mambi ari ngasambiriya na mama mino konende ukumenya kuchikondiri ya digerete akabona ke muntu yaonjora maiso buno muntu re tro chiri na renge no mo rende bonjora maiso na gana obere different ya maiso onjo kire ere kerenge ga kana na kimurangiri kuchaka sport ngo itabai no manyetenje ngo matebi ya tali mama mama yataga ngaito bano onde birukunye bano nage tuga timaite bano no kora kana ariko nakoroka ndaire masogo tagaruka ngo iwo borro okumya kombo no mayataga so story bano ngweta na ndo muri totinda manya na madina kwanya tax tent ga to tenwe kina ndo butoiro ngambutega kwa gakitako kwa na ibo gati abade bano butoiro kwa butoiro ko abantu bali sali bakamenya kumyoka kai sibaturiyo kwani tidaruwa isi una chirike riende kubwati isi mo kwani abantu bakamenya ngoje abanyagitari bali barenge gamba bagotoka mali china asirende utiki bali bagocheke mana pakakera bali abana chise basongo bagacha bonse bona bakwende bakwani kiswali pakasanga imati chiruka chenso muntu kwane kusina bomaite abasongo kwana kwengena babwiye songo ekwende kiswali ngokwana tolegionse bona onde no kera mbasa ngwa ito ne skuru ngwara so mete no maite binte bionse ni maite binte bionse ticheti aruna ko bana bapuno mo rende kera nabuka bona wabuna ni mama chake takatero nekina kai kwabukire ndona bona kuruga ngamye kuchaka mbata mamwifu na ariko nakorero kwana ko butoire ni bono bona kwa ariko nakumchera ngoko ngaka mno muntu uri ko ibora kwa ngaka nande kwante basengo nawo abanyagitari amaka monte ni gente kila boga ko bana muwasa abantu bake ni gente kinkero ro nanda abandi bali batabwati bona gente kinaki ariko nakonderi ngwa mpaka ndara kwa ni abanyagitari bako na kweta sende na naki ayu bangira ne anda kigana ndi yako gana mwenye gochana na muboli apari yako na nawe ile nikege ndo nsi ngona kubachana onda lakini wewe spara batebi ya abantu bali kutoka na patega kinjero yani ali mutakongora kendi bangura ngorera rende nabatene ninya muma tenkuni kona depato gali sinabokirete igentongire neba ali sinabokirete gali ngitali digali bono chingini nchire na yegete na bono muntu katena no boro yekenda ya to chiko yiri chingini nchire na yegete chiare ngari so satsanga ino mungu ne chisa iga ali asigwara gari mero ona bumba to muntu katena na kinje bodi muntu bya na bongire na chiko to ira no maite no na kwanda asinya sae yani to yani maite no kwanda asisa to kuma nyuma ito sinira on dije tukira na chisa ge chiara kinta bukete ngamata hakichinsa ka chinyeke yani ali ngobugeni kwanya getali ngokwana na alengeri yali ngachisa ngasote ngende sote na nyote mosana batara ngasote ngende iri chuma mosana nyote twatare maru aro donya di orangi nyitari maru kanya sa onyaruzi diokora asibana takora bwatira abu ekarto irande nda sentu ndende ito ya mali bono tena rende kwaro nyagitaria osendi waje tukuru nyagitari na bono ndi waje tukumutamiro monene paka bono ra sekanza kirenge gite kanene kerina asomoro biru mwana oneli tukulya rero ose mye abantu buna
maru na umonta utika maru mera antu bara bada na maru monta utika oje kotutebia we kotwana sentundire tutumanju mwire tuska kagetena kwa beire kubwa kimugano yo ngwire na sentundire atatu ende tukoro murubiri tuske na ndi Steve Bwansu koma usi Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ekero utagitutwara buri muntu mu muso busi bw'abantu injiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani go kwingirwa cinjira ciya na kiriya kigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa cinjira kiriya cy'amagoko n'icy'amaguru nkurusi abareri isankwa ririya ryarabukire nakororekana bobe nkonchorerya bare etukirangi kurengana bunuraganiye nobale ime y'umucyukisi asamagacho akwanza plaza rirongurya kabiri asibara ya kisi migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ngamara muno mwanje muri Ndizi TV na kartu agira sentundende ya gatatu turi na spora gesara atorero muganoe bono nya gitari yale nsense meri atenwe guto iru kugoro na ande bono eri ugiri ya moji ri na decided to follow Jesus ndo tena na decided die kumubwati nya sai mpaka boni bono spora de to endrere eto tebi kero ndi boni ri ugiri ya gochiri gwatabu kiri kikia gendrede uchibushi kubona wabunya gitari ngora nyalta ko wabunya gitari mbara pasta bako na kweta bakana onsomere buku bakana na onsomere buku na njengo sabana rengi akora litanga nitama itina no nyani rieta ria nyasani ngona algo chicherie ngona rengo muntu ya muri bari bako chicherie nyasai mbaroro bantu bensoma itina wae ngona algo tanya sai tayo buno burimo sai tayo nyasari iliora sense meke nyugo rieta ria nyasai to gwatro nyasai bana banga beka sari ngona algo na kubaro ri babe gitire mu yabata na buna baro yo tuai ko recovery ono risori bakari arongore bori sina badora bunche ko senko ndikabara paro bono gabunya gitari gakera tugwe toro tugachanga bwatangaza kubwatiri gwekine kiana busongo gari kabwati kaira 2016 ngatabunga karuchi besa bono kurweri bakabona tinana gwa karuchi besa na 2020 ngakebwati njibeka timbwati muntu kebwati yakora tindi kwenyara na timbwati njera benyara tugakebwati besa kwerende kine 2020 ngagenda njibeka bakoro na ngatabi na yamba akora tapiri besa mwasa batichi nyingi na ndebo nucho akamige kaira na 2020 kirabona tinana wakara nona botoka nona watu bagetia bono ni simya wanje buna nkoro kuchukubakira tibali kubwata bono timai tukikira bono sekine bikere bono erika na chaga nganga bono banyina bekanisa mpaje tebaka bono ni bona achite nga moto lakini weka bantu batere kanisa hakiye bali batakotera haki batakocha haki mbantera haki takora abantu banya sai bono bona imete tukeri ma abantu banya sai kurase kanisa haki kwere nda bago eta steward ship nanyora bakapasta nwale ngoro ngabatega kendo mwenda tamonko ne nokotera bakankonyo kotera bakanjangira bakangurika kotera akega bangina nkayupa kanda bakampatisa nimpatisa 2017 epuri kyabo nyugari ase puri were ndamacha kwetangine na batise urweri wanonganyara ko bwari ngonda kumakorera nyasaye ngana ko ndeka nisa bangina beka nisa bakana gucha gaiga bakasangira ni bwatoba kumutimbuka tinonya n'iki anga timbuka tinonya n'igento ngora bakana kuna konkonya n'iki ndaje ono ndase kanisa kwikira bona nde manye tino muntu tayura ko no muntu tayibwirine ya ine somo ikonya sai bantu bensi muntu nditara ko ya gutakita menye gana bana ga gasta menye ta banda be kinyo ngito abayi gwetanga ni na kweta mnankaro muswati abantu bakora kibabuguri buri bose itubabugire bwensi bona bari gwere tu mnankwande kanisa ono mbali gutakaiga bana ono njina wanga tukuna kumubwati nyasaye bakabona na bamenya nyanjira netenje bieka na sextent na nyora to nyasaye ole kondangira ande ngo nyora to mna bono ga gwase abanye abamura bari bo yune ko bari kurukara nkonyango isakana Jacob ga itoya Jacob na Isaka ono ga ustoko nyara Jacob igari ribu kwenda maraika mu mire tigira kuira na kurugari asirapa nabanyina baye iraika rikabota rikamukira rikamukikiani rikamubune bachiye ningo yokoko nanje bona ngo tano inya sana nanje utumege tunanje niko tumira tanya sana tukamira nera gantengeri ukogoro kukwane na kiya kwera bana mbuto iro kuro ngura renge no kuro kombuto nanje ninjo ntengarati tinge nanje
kuna kuringia muna kuna kuringia basacha nyandi kuna kukore kwenda ago ntengeringe mpere nga bunande iganya ko bagengo mumanya sai kina tia kama kiabana nyata ko bangi baso ikono spora to tebe na korengana na ko bana tanga to nyo arti accident ye tanga to gwa ku korengana nae kero kurari gere ngana kwete kale ona kero ra seri ngana rio monene kero korengana kero ra sense seri ngana rio monene kero wakanyura maru ndirio boge mabore abatari uyu bombi yabore no agona ariko nakotena sokuguru kukwane kunyara ko batori to kunyara kurase gitabu kya merengani sato igrefen ibyo gotena umwana one to baisa kwanga gose gucyaye ogwakwe kwa munene gwo kurungiye muntu nde bwensi omuntu nanjete niga kumurungiye unaise akurungiye umwana uri yabwanjete anjete unabona umunene niga amanyitera nakina bona siporo uyu ntaite makora abo yone acha korokeria abantu kuchimaje nje bona muna kwere ndikiranyika ngagete unabona andungeti akora bona lini siri ngana nyasaye mwara na mwache mwasange kuturi kurwa sende na mater na lini ngate kona komakora nyasaye nje mne kanisa yakore kwene magose ase kanisa yaitu nje basomye banyine mugasukira likwere ndi sabato utano na ndabona likono ndi nyospingo ibuna nigo yarandi nigo nyokimbwate bese ningo tumekana nagenda mpaka sare bona nyasaye niga ndungeti tingo nyara ko bagin kumbutiga ande kurwa buna ndase kitabu kentum ko nyora ko Psalms 40 eria ko egotena nkaba muganyita somo na sokore mere ne ara kaibwe kiro kana kandusu kurwa sengo yobo sareku esi kenetintira agatenia magorana asege tuno igo ibona na gotena nyasa okonyire wika buna orega sport nyasaye imiagere ngo sport miaka 42 bono ekerore kaiga ngakibono ja kwanyora ndi no ndagera kerore ndi nyamaru kwa kanyure ngakono kwanyora ndagera wana abana abaongo kibare school sport abana manya baba monsi montegerete abana nyora tomate mbachiti ko school umwana kera turiga tenwe kina mamu minto umwana onore ngi form 2 iga chitaka musiwo agataka tigire school njire go yechigasa toka na chigasa arafu no yondole na tigire last year na agatigire form 1 nje nera akabata gasoka nero nero bumuba yembulibya neno arega mara nero yuba tumwana no ara iganga bono bole libore go bora bakongo tomete mutato mutara mamu minto nkwara bune bara bagoto mutato mutone no mure mafu nkwara tabwati no nyene risi one ndagire ro bokongo senge kanyore ndagera nantu bona mutukansi mwasonto ikoraya bona abantu ko cyana atamira n'abantu beka ndisa cyana batega kingone ko rubudo cyane muri myambi abalinde to kurarangera nande bona umwana aruci to reform ngo ni garabera sikatara cyo ni school lakini ayo so mwalimu wa secondary yake pnuruga siniga twanya to ko kumwirira kumocho muntanga wanya to kumwirira bona chichoka turweta na wali school bona kumusemenya saa tumusemenya saa ne ura kore mirubiri bona spora asobu mo kwara beirende kwaranya ora makongo gocha ande bona bakan kwa buturi tu ko kwara regreti ko kwara mochino na kiamberte yanti ko njeti ko rana ko sembo be yabete njengo tenu winya saa ko rete winya saa beta kan kora ya ntumiki nje ko bamune kweri na okungurwe samaririnde rinde so mi abande bo bono spora abantu bariskara baratena abasubati mbaro barakangu ibara mu sabasati mu bautena mpauti ku nyumarwaya kiura basemi witera sumu mu ya muntu natika marura isigo gosinere go ikaji ku butoko goruna amagutika maru ya saba ko muntu kara igure ndoro china basomiri igana bo muntu akona gutika maru ara munanchande to bugimanga ndrate gutigara no marua ina roma to kuraro ni guita utie beseri kwa nyoro mate chiachiri ono chiugo chanda chisia utumika na bomo atani ronyo abantu abandi bandi tia marimo bari go saba chande gete bono ngo batena mutiga maru na bari bakona kunywa maru bisibu na bara bunku batena mutigepi mutatigeti pinya sana ni gakwa mwani bube uchinje na ndo chireta maru tindo chinu bana gose muchigo bagurundi amaru ena bogotige amaru muntu isi kuna kunywa maru no boru ira ndo cho obugata bonaye sabu ke boli keke na basubati mbale bono ko rimaje kwa miko ngobo yake buna ekaruka de duna kwa rwali rotara rwara ngwa chieto gathena aya tigana njendi onde bantu bakwe muntu na nero nyoro bwate birengerere ngakiora mote gwetero muganone kare kwate una lindi nkatena njina rwara bono tigangende na bantu tokura barafu muntu na rwara nero bwate birenge bune ngakiora mote gwetera so mururu muganone so muganone njengo tena na kiawe na tako genda anda pimwa me ko stuko ba status ya ina na kiara rwarte awonyo ka kanyora iba anyale ko bwate ko genda bakoraki anyora mariyo ganyale ko bakubere ko rali bono ni bono sitio bako birengera bigasarika oni bono ruseti na ko no gotaita
Wano baka kuikira gagu nkamenya kore kwende baka nkamenya experience na chitu ni bose. Wano no ne kwere ndabana bana bapata toni bana bana toni no kunyora nyora bana kwa kariyo. Munta yo gumu bose bakamenya gusanga matino gusanga baro bangini bando munta ne kwende ko ni nere go kugora ugutumeka chisingi sana chiyoka na kero kwa tumeka chisingi sana chiyoka arafu ya kuruso gutego na menyera tena na kuna gutumeka na banta basacha abandi barabona ni bona baro n'ati umuntu wanje atumeke kwerende ikondo musanje gusebe akore ati abangi nabana ngakubetana amuji bwansa chikindo twose nabani kwatende kimuntu nandi kwasa muri gutumeka ndake tempa iterene nabakani bona abantu abangi ni umuntu ari kwenda iko abantu abo yubwanje agende kana nari kwatabinje niko nigorete abana ari kwanda n'abantu banyanse beni itirituko arafa mu buraya n'amandi namwe gusanginde pe itiri kunyara kugenda bona bakinga tamenya sa na beta mana njoro cha sawanta bonsi biro chwa kama nyegetari abari obega go ikere aba nyegetari mbari na ndenka bari kuna gweta nkeri mwe gweta itisbari kupimu nyumba kwa nyumba bagaita bagacha katamya nto no mwana yone bona abandi mbari ngo ntutori nere siko nche no yonde bono abwatanga myaka 7 no tuwale nyine rona ko sere ndali ngamutene ndali bono ribachi changa mukwana na utatu pili kusibo bwate ikini ngamanya kondo kabana turo chini kajeta nimbwate kamate yayo akambore ni wapi mtu tena na kupimura kile tena alika tena kitingu mwe sana akata ki ko arigirete ndarigirete tu bante bya mpinto kuma ba mbima bono riba go mbima bono kama tena hayira na naga kibono kuma yose nimpata usikole kitingu ande ngo kunde ngo musanku ono arafu ngamye kulangira mwana uri bane bono nakayete na bata mpenje shano ncho mwana yagacha ngamutene bono aye ekento akora tamango ke akubute sindani buro inde mo bayata matine kona korana na kore na bugate ono mwana yagatama ono rina pimu ngabante na mbiyore negative arafu no mwana uri na ngamye kubata ine buna negative ngono nakakona nyasaye na ara akasabana ndore chirita mabera garangiri mwana uri nchigocha rio mwana uri achagocha nera gapimu nera basanga buna negative ono ri mwana uri mabwana ubwa kanya na ara iri bune na rwete ngitari bana gacha kono romaite ne byangal kamera ngana kwete karumaite tawo kwete kare bono abantu marwande ina baka kosekerere bende na ngakirende mpaka ogadani na bana okwana basaja babo bali baka kosekerere no bwatu buruire bono nagia ya rukorio borona ya bono rende bana wara munta itana wara mumba itoka ndi twins na wara babanyora na wara mbakwira na ibune mugako na bwata na mbabwata kra bantu madwa kwa chiri bale konsekerere sana na muntu ora bonta biringa na riene sa no ko na mona wara iro ke gata bune ye bukera na ko yarora kusino muntu abwata na school kana ndi school na ndi tuta na ari butakanda ndi lakini bono te ko runko nguna ndara ne beno tarigenda kini uliringa ndi mona nga yoje kansa sport kya buni besidi ati kansa bano bakwirete ibaga kiurete kansa ali ngora ibaga kiurete ngoterore gose no mukristo amashirika tu ndiro mushiriki na ndengo tera ndekire sipo tunanga ndeka nsaba kantero hotel na ndengo kuna zeringa ke goso murubiru mwanone sport wana usemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu natembea na Bwana pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu natembea na Bwana ira bana taria maruko ari konyuri gwacha gitusuwe buri tuase enga ya maru korangana ngora aligire ko arana tangani gorara kikyara kwa deno mungaini kwa rengi kwetu kwa rengi bana anga bake university na bana bonsi batie tenjera bara bana bangai na bana rorengi form 1 inkinda na rorengi ko bate festival na ko ba na baisana sabana 300 chisturi barengi chichi na barengi festival ta no university ra kuno yone na inde na rori kutangana bono nkwante ina gore nyamira ali town ngiuja goiko na bono ndo jine chumu ngiuja goike town ya tauni na bongona ne chichumechi nasata chitu kontiga igo na chitaka apugata na ndakandra ramabira gatumana ndumu kwe n'umusamariyo muya akangukuru ninyairo ko no mushimigo ko kunyamuko na mugora gato ko ngore nyumba ututira chusi na ruara tarochi kumwe tai na ruara ko na kukwa mwaranta bekere
ndio wane weekend ndio kanya ndio watu nyamba ono tinda ugana betinda soko nyumba ona chibasa niko chichiko chiambi gachoko na gitari bakante bikuru konta tenchangende bambi me bara gusemburwere kibure kumwamerere lakini nyamuke na itako ko nyumba to kugoro bonanga ngo kubeka none nyamira ga ngo toka sana njene ndio nande ga ngo toka abu manyete ngorra more gari kera mukiri kura toka gari uduma nyamira nsari njera uri usaba bakora mu bensi mu gatekenda amakoro kutoka sana bana tunyira ntino muri mu muro na batete wana chiba santa kiro ko konche ngenda ntimu ndagira na ronkoro cyo myambiri bana usangi na bana ntene mama nkitoko bana ndanda ngiseba soka kuchinyira gari ande bana bunanso ametega kinari gwanja aba monte garete mote bi mushimi wo nyamuko mbuya mana sana na nkoreta mangana ibaki mbuya mana ni sa momento ko rwari 70,000 akunga kanete akunga kanete nimba to ko na bari bonsi pi na mu konyo yo mukansora na bandi gakibandi gari kiro gari nyamira na nje na gendo abisima ite kulika nabonko likano ni wewe kwemera bana baba ika ngona gusabasabirira abantu chipesa tingobe kworo gakina nje ngore gasi we sana sport obosembu abo mwere ujaso mwajumuri liri mugano mboro byobo asedaike obosemi bwao keri bano rate byo monto torigereria gesa to aja kitumuro byo ndata yumuntu ndone na batana guhetera sama rwo sama runa batana na kira murabantu batatu bakwete kwetera maro no mone bakuna kubatega bari bandi bakwete turi basaliyo sisi arafu no na rukuchuso mwako rwereta atoke tasama rwa abantu bakunyoma asama bakamenya kubata bakamwisima bakamwisima kanyu akakormamba akwete saa ine tuya ngiri sabato akacha kutoka saa 11 ya magoroba atuntubire chwara nanda kuna kamwana kumuchira achita kamuru yo nto bako kana kala kwa sala chakutanda tato minonga ya kala kala mwa mata tusiri koro tone gote atubire chwara bako chiko no mwana yakamweti bakaga kubona atubirare tu achikobe kuse ninjera lakini mwana unya saka mutumika agacha mu mangana tacha wasebe ngabana mubotene mukamuru mtasere tukuna abana bonsi pyaga bana umuro yo mutone roro chanye tagia maruro chana arikuna kwenda sa maruro ko liga skere bisa ko skura ko angana taku turo china inje ba naro chye mutagite buya mano manju muri ndi Steve anene ka tu ara spora ge sara to tebiro mugano ege sa ke bore due bakanari abeire bakana ito kuturu kure sali ya maruro to ira device buna kero motamere nya sae ibintu byonsi nigo bikororo bwo abuna esikonyore mere mara kore na bakoye kora ikianiga aromosomu usina some bino taya maru agerete taenda guchiare tangana wale atamba kuri no tebiro na bono niga mutigede nyasaye anengwera ari kanisa kira echumamosi mwe mono mwanjumure kurkwera libagale uri abene ko basomoro biri muganone nje tware nkuru asensemo ya kyabonyoru iye gotoka sebunge ya not mungilange county neri ya Nyamira kwa karaji producer cyane nambe mono kwene kuna Mario Ginechi bichago chira sejera bene kara tware ngeme trera na Joseph Mokoti. Ndio mono tumerane weekend iliane Brighton Makoli.